Tema našeg današnjeg časa je atomska i nuklearna fizika, u pitanju je sistematizacija gradiva. Atomska fizika proučava omotač jezgra i njegove interakcije sa jezgrom, a nuklearna fizika proučava jezgro, nukleus atoma. Prema Borovom modelu, atom se sastoji iz jezgra, nukleusa i omotača. Jezgro se sastoji od pozitivno naelektrisanih čestica, protona, i nenaelektrisanih čestica, neutrona. Protoni i neutroni se jednim imenom nazivaju nukleoni. U omotaču su smešteni elektroni kao negativno naelektrisane čestice. Svaki atom određuju dva broja. Redni ili atomski broj Z i maseni broj A. Z predstavlja broj protona u jezgru, a A predstavlja zbir protona i neutrona. Broj protona i broj elektrona u atomu je uvek jednak, pa je zbog toga atom elektroneutralan. U jezgru atoma deluju nuklearne sile i usled njihovog delovanja jezgro je stabilan sistem, iako su u njemu pozitivni protoni koji se međusobno odbijaju. Postoje procesi u kojima atomi gube ili dobijaju elektrone. Ako atom otpusti jedan ili više elektrona, on tada postaje pozitivan jon, a kada primi jedan ili više elektrona, postaje negativan jon. U ovim procesima ne menja se broj protona i neutrona. Pojedini elementi mogu imati isti redni ili atomski broj, a različite masene brojeve. Takvi elementi zovu se izotopi. Najpoznatiji izotopi su izotopi vodonika. Vidimo ih na slici. Običan vodonik ima redni broj 1, maseni broj 1. U jezgru ima jedan proton, neutrone nema. Deuterijum ili teški vodonik, redni broj 1, maseni broj 2, u jezgru ima jedan proton i jedan neutron. I tricijum ili superteški vodonik ima redni broj 1, maseni broj 3, u jezgru ima jedan proton i dva neutrona. U prirodi se spontano dešavaju procesi u kojima se atomska jezgra transformišu, emitujući pri tome elementarne čestice i elektromagnetno zračenje. Ovakvi procesi nazivaju se prirodna radioaktivnost. Nakon otkrića radioaktivnosti došlo se do zaključka da postoje tri vrste zračenja. To su alfa zraci, beta zraci i gama zraci. Nazvani su prema tri prva slova grčkog alfabeta. Alfa zraci su jezgra atoma helijuma koja sadrže dva protona i dva neutrona i naelektrisani su pozitivno zbog pozitivno naelektrisanih protona. Prilikom beta raspada, radioaktivno jezgro se transformiše u novo i emituje se jedan elektron. Zraci koji se u tom slučaju emituju zovu se beta zraci. Ovde vidimo jedan alfa raspad, imamo jezgro urana, rednog broja 92, masenog broja 238, to je jezgro roditelja, dobijamo jezgro torijuma, to je jezgro potomak, rednog broja 90 i masenog broja 234. Vidimo da je redni broj manji za 2,
maseni broj je manji za 4. Emituje se znači alfa čestica ili atom helijuma. Na ovoj slici je predstavljen beta raspad. Imamo jezgro roditelja izotop joda rednog broja 53, masenog broja 131. Nastaje jezgro ksenona rednog broja 54, masenog broja 131 i emituje se jedan elektron. Pri beta raspadu redni ili atomski broj se povećava za 1, a maseni broj ostaje isti. Na ovoj slici ovde su nam predstavljeni alfa, beta i gama zraci i sad ćemo da prokomentarišemo njihovu prodornost. Gama zraci su elektromagnetni talasi, prodornost im je velika i mogu da prođu kroz papir, kroz ploču od aluminijuma, ali ne i kroz olovni blok. Beta čestice prolaze kroz papir, zaustavlja ih ploča od aluminijuma, alfa česticu može da zaustavi i papir. Ovde treba pomenuti period poluraspada, to je vreme potrebno da se broj neraspadnutih jezgara nekog radioaktivnog elementa smanji na polovinu. Nuklearna fisija. Nuklearna fisija je proces u kome se jezgro nekog elementa sa velikim atomskim brojem deli na dva nova jezgra sa manjim atomskim brojem, uz oslobađanje energije. Ta energija se naziva fisiona energija i mnogo je veća od energije koja se oslobađa pri alfa, beta ili gama raspadu. Nastala jezgra nazivaju se fisioni fragmenti. Fisiona energija ima veliku primenu u nuklearnim elektranama. Korišćenje nuklearne energije se u stvari zasniva na fisionoj energiji koja se oslobađa kod nekih izotopa urana ili plutonijuma. U nekim teškim jezgrima fisija se odvija spontano i takva fisija naziva se spontana fisija kao oblik radioaktivnog raspada. Primer za takav radioaktivni raspad je recimo izotop plutonijuma rednog broja 94, a masenog broja 240. Pored spontane fisije, postoji i indukovana fisija koja nastaje kao posljedica bombardovanja atomskog jezgra neutronima. Ovde vidimo jedan neutron koji služi kao projektil, ovo je jezgro beta, dobijamo dva produkta fisije, znači fragmente i još nekoliko neutrona koji mogu da nastave reakciju dalje. Nuklearna fuzija. Nuklearna fuzija je suprotna reakcija nuklearnoj fisiji, odnosno deljenju atomskog jezgra. Ovo je reakcija spajanja dva lakša jezgra u jedno teže jezgro. Pošto je energija potrebna da se savladaju odvojene električne sile između dva pozitivna jezgra ogromna, ona se odvija samo u ekstremnim uslovima. Na Suncu se neprekidno odvijaju procesi nuklearne fuzije, što predstavlja izvor njegove energije. Da bi počeo proces fuzije, izaziva se eksplozija manje fisione bombe. Tako se postižu potrebne visoke temperature, potom se odigrava fuzija datih jezgara, odnosno eksplozija hidrogenske bombe. Primer reakcije nuklearne fuzije, koja bi u budućnosti mogla da bude značajan izvor energije, prikazan je na ovoj slici. Spajanjem jezgra deuterijuma, deuterijum je izotop atoma vodonika, i spajanje
jezgra tricijuma, tricijum je takođe izotop atoma vodonika, kao i svaki izotopi, i deuterijum i tricijum imaju isti redni broj, a razlikuju se po masenim brojevima. Maseni broj deuterijuma je 2, maseni broj tricijuma je 3. Nastaje, znači, jezgro helijuma, odvaja se jedan neutron i oslobađa se ogromna količina energije. Primjena nuklearne energije. Na slici vidimo jednu nuklearnu elektranu koja radi i vidimo jedan medicinski skener. Danas postoje radioaktivni markeri, PET skeneri za radnu dijagnostiku teških oboljenja i radioizotopi koji se koriste za lečenje karcinoma. Upotreba izotopa joda spada u najuspešnije oblike lečenja oboljenja štitne žlezde. Primjena radionuklida u industriji je veoma važna iz više razloga. Moguće je izvršiti kontrolu nekog proizvoda, mogu se otkriti razne oštećenja ili pukotine, može se proceniti kvalitet zavarenog mesta u motoru, cevima ili u konstrukcijama mostova. Radionuklidi imaju veliku primjenu i u borbi protiv terorizma. Pomoću njih policija može da otkrije da li u prtljagu putnika postoje eksplozivna sredstva. Radionuklidi se koriste i za proveru autentičnosti umetničkih dela, kao i za analizu rudnika. Njihova primjena prisutna je i u određivanju starosti geoloških i arheoloških nalazišta. Za arheološka istraživanja najčešće se koristi izotop ugljenika rednog broja 6, a masenog broja 14. Prelazimo na pitanja i zadatke. Prvo pitanje glasi: zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Redni atomski broj predstavlja pod A broj protona u jezgru atoma, pod B broj neutrona u jezgru atoma, pod V ukupan broj neutrona i protona u jezgru atoma. Redni ili atomski broj predstavlja broj protona u jezgru atoma. Znači, tačan odgovor je pod A. Da proverimo. Tako je, tačan odgovor je pod A. Idemo na sledeće pitanje. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Maseni broj predstavlja pod A broj protona u jezgru atoma, pod B broj neutrona u jezgru atoma, pod V ukupan broj protona i neutrona u jezgru atoma. Maseni broj predstavlja ukupan broj protona i neutrona u jezgru atoma, znači tačan odgovor je pod V. Proverimo, tačan odgovor je pod V. Idemo na sledeće pitanje. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Najveću prodornost imaju pod A alfa zraci, pod B beta zraci, pod V gama zraci. Najveću prodornost imaju gama zraci. Da proverimo, tačan odgovor je pod slovom V, gama zraci. Idemo na sledeće pitanje. Kako se naziva naelektrisani, a kako nenaelektrisani nukleon? Evo ovako, prvo da se podsjetimo ko to spada u nukleone. Nukleoni su protoni i neutroni. Naelektrisan je naravno proton, pozitivno, a nenaelektrisan je neutron. Da proverimo. Naelektrisani nukleon naziva se proton, a nenaelektrisani nukleon naziva se neutron. Idemo dalje. Da li postoje atomi koji nemaju neutrone? Da, postoje. Setimo se izotopa vodonika rednog broja 1 i masenog broja 1, koji se zove običan vodonik.
znači redni broj 1, maseni broj 1. Prelazimo na zadatke. Atom nekog hemijskog elementa ima 12 elektrona u omotaču. Koliko neutrona sadrži jezgro tog atoma ako je njegov maseni broj 24? Broj elektrona je 12. Nepoznat nam je broj neutrona. Znamo da mu je maseni broj 24. Podsjećamo se, svaki atom karakterišu dva broja, redni atomski broj Z i maseni broj A. Redni ili atomski broj je u stvari broj protona. U svakom atomu broj protona jednak je broju elektrona, tako da je protona 12. Maseni broj A predstavlja zbir protona i neutrona. Znači, neutrone možemo da dobijemo kada od masenog broja oduzmemo redni ili atomski broj, odnosno broj protona. U našem slučaju to je 24 minus 12, znači neutrona je 12. Prelazimo na sledeći zadatak. Koliko protona, neutrona i elektrona ima atom hemijskog elementa bizmut, simbol bizmuta je Bi, koji ima redni broj 83, a maseni broj 209. Nepoznat nam je broj protona, nepoznat nam je broj neutrona i nepoznat nam je broj elektrona. Bizmut rednog broja 83, masenog broja 209. Redni broj obeležava se slovom Z i predstavlja broj protona, tako da broj protona je 83. U svakom atomu broj protona jednak je broju elektrona, pa je i elektrona 83, a broj neutrona ćemo dobiti kada od masenog broja oduzmemo redni broj ili broj protona, i to je u ovom našem slučaju 209 manje 83, neutrona je znači 126. Idemo na sledeći zadatak. Jezgro atoma izotopa protaktinijuma, simbol protaktinijuma je veliko slovo P i malo a, nastaje beta raspadom nekog radioaktivnog jezgra. Koje je to jezgro? Protaktinijum ima redni broj 91, a maseni broj 234. Pišemo protaktinijum, znači rednog broja 91, masenog 234. Jezgro od koga je nastao protaktinijum je jezgro X. Znači, prilikom beta raspada dobija se novo jezgro i izdvaja se elektron. Pri beta raspadu jezgro roditelja ima redni ili atomski broj za 1 manji nego jezgro potomka. Nepoznati atom, znači, ima redni broj 90, a maseni broj 234, maseni broj pri beta raspadu ostaje isti. Kada pogledamo u periodni sistem elemenata, element rednog broja 90, a masenog 234 je torijum. Simbol torijuma je veliko slovo T i malo slovo H. Idemo na sledeći zadatak. Atom urana, simbol urana je slovo U, rednog broja 92 i masenog broja 235, jednom je ionizovan. Odredi broj neutrona i elektrona urana. I ovako, što znači jednom ionizovan?
znači da je atomu uklonjen jedan elektron. Tražimo znači broj neutrona i broj elektrona. Broj protona je nepoznat, broj neutrona i broj elektrona. Protona uran ima 92, jer je to u stvari redni broj. Elektrona, u ovom slučaju kada je atom ionizovan, ima u stvari za jedan manje. Pošto je jedan put ionizovan, da je bio 2 puta ionizovan, imao bi 2 elektrona manje i znači elektrona je u stvari 91. Broj neutrona dobijemo kao razliku masenog broja i broja protona, to je 235 manje 92 i broj neutrona je 143. Idemo na sledeći zadatak. Vreme poluraspada radijuma, simbol radijuma je veliko slovo R i malo slovo A, je 1590 godina. Koliko godina je potrebno da od 8 grama radijuma ostane 1 gram? Prvo ćemo se podsjetiti da je period poluraspada vreme za koje se broj radioaktivnih izgara smanji za polovinu. Postavljamo zadatak, imamo 8 grama radijuma, za 1590 godina dobit ćemo upola manje grama radijuma. Za još 1590 godina dobit ćemo upola manje od ovog prethodnog broja, a to je 2 grama, i za još 1590 godina dobit ćemo upola manje od 2 grama, a to je 1 gram. Sada ćemo sabrati ove godine i dobiti vreme koje je potrebno da od 8 grama radijuma dobijemo 1 gram radijuma. 1590 godina plus 1590 godina plus 1590 godina, tačno 4770 godina.